Nešto mi se ovo nadalo, takav se ispušta. Ovo se odiže. Ovo dobro spavanje bilo. Gdje je ispustilo još gore. Što ti stane stane. Sve mi se nadalo gore. Zato što treba se odključiti. Jelaj telefon. Kod mene u sobi. Zovi tehničku podršku malo. Ovo treba se gore budu komunicati, ne li dole. Ne, viš ti bre, šta se bre praviš, sad ću da bacim bre. Šta viš ti, da treba mi dođe dole. Dobar, gdje su slušalice? Ovo. Mama, kako si vidjela da imaš visok pritisak? Sad sam primetio. A ne znam gdje stoji ovo sad ne. Evo, ja stojim. Gdje mu moja majku? Ja već se obuvala, pošla u radu. A gdje držiš stetoskop? U ruci. Šta držim? A stetoskop? Šta će to? Šta držim u ruci? Ovo? Čekaj se ne vidim dobro. Sve ona nagurala. Još 10. Još koji je ono to? 145, 146. Evo ti guti. Šta radi? 146. Evo, ništa ne donji, nema ništa ne piše. To još treba se okrene sada. Pokreni. Normalno da si gornji donji, mama. Nema donji ovdje. Što ti kažem ja? Ti napumpaš to. Ti? I tamo gdje ti je vena tu, na pregivu staviš taj stetoskop. I napumpaš da bi se što bolje čuo impuls. E onda kad počne da kuca, to ti je gornji, a kad prestane to ti donji. Evo sad je prestala. 180 donji.
gori ti je 145. Da me ruka ne utrne. Mene bolo uši od toga. Lepo, a meni ti znaš? Ne znam gdje ovo ide. Kako ne znaš? Na venu, mama. Na venu? Da. A ovo? Pa tu to gledaš. A ne znam, kad će se da ovdje? Pa da bi možda lakše gledao sam. Ja to vam. Aj ti meni izvedi. Čekaj, to je mene. Šta je sad to horoskopu? A što si pregovorila da je ovaj bik? To nije riba. Ovdje, da. Meni to vena, da znam. A lepo to zalepi, mamu.